Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namain ke zisna kumchang na jang kai kana damai chogu Zeme news man sa Zeme ko na ina hai na hangelia ga radle. North State Mizoram ge hanai kumchang na jang kai kana ge jing ke na chu jan cheu ke ria chang ge bak African swine fever kan rab ge na chai di be plan ne te je chang ma dai je hai ke je rak te se skui chai chang de le je ga chele North State Mizoram ge ai African swine fever ge na ge bak kan rab je district sang ne ge bak jan ra tau di de le je sale suppose je ge na Mizoram state go government me ramne ai je chai ki tem ge bak import te raja export te hange lun ta di de le jai North State Mizoram ge run mak je bak kan rab African swine fever petau dip je Tripura Assam Arunachal Pradesh Meghalaya jai Manipur jai Nagaland ge du petau de le je ka chele aja North East ke African swine fever ka bak kan rab je stain sang ne ge petau dip ria dip ji ge na ka bak ji lui te mera ma chuna man ting sang je la mui de le je ka chele chipo ji ge na anui do aja ha chai ki ram ge Assam Manipur Nagaland ge Zeme bam le ne bak ji lui te je man ting ra hange nang go de le je ka chebe nang ni hai mna so ge chitau ga dai de le Zai North India Uttarakasi district ka chebge Zimnadu phungbe bus gdibe gri gdibe accident te bigene mina hang kai srong me chai di zai mina hang madai me ka hazam de le je ka chele aize bus gdibe accident te bje Uttarakasi district Uttarakhand ge damta te rangge kilometer madai bambe Yamunotri national highway ge gari je accident te le je ka chele za aize Yamunotri national highway ge gari gdibe bus accident te je pakang me ngai te ti de le je ka chele za chi pakang me ngai te ti bigene bus du siakam di je bugu peace pe kam di le je ka chele zai chi bus accident te bigne mina hang kai srong me chai di zai mina hang madai me ka hazam de le je ka chele Zai Nagaland Dimapur Godfather Restaurant Duncan Road ke dan inche ke zim nge kumchang na jang kai kana tak mai ge Maruti car ne pui mi mina hang na ja ka taw de le je ka chele zai puin tai ge bam me zai local me ne sa ja chi Maruti car ka krai pe driver ja chi pui mi mina hang na do chi Dimapur ge ka taw gai lu ja pak ra hang ge pang biara hang ge te de le je ka chele ka ne pni bo ne chorem dai lu ja nim lu ja gu Maruti car banai chi driver do ja Dimapur gu traffic police me da ga pe gai be de le je ka chele ai po chang de ge Dimapur gu traffic police me ne chi Maruti car ka krai pe du ja Dimapur gu police mramda ga pega be de le je sale jai chi Maruti car nem phui mi mina hang na du ka ka top je Duncan bosti klo me ko le je ka chule jai chi Maruti car nem phui mi mina hang na du ka ka top gne mina hang kya ka jam te sang di je po phui du ja Dimapur gu hospital ge te wangai je tele je la mu le je ka chule ka ne pa pam phui du ma gum do ka tom te pia ma le je sale Zai Assam Titabor area Jorhat district ne kunda ki dang zo me mina hang na ja nim de le je ka chele zai pnai dag ne kunda phui ki dang pelu be dang kya ka ngo do de le je ka chele zai chi je kg ke je gram hai ke je ringe te seria gu le je sale zai Jorhat district go ASP additional superintendent of police Mirin Muai go somi ne sa ja pnai dag ne kunda ki dang pep je chai ki ge zodina krol ke je lag ringe ria gu le je ka chele mara sam po mene sa ja pnai ji je Rajin Bauri bne Azizul Rehman le je ka chele zai pnai je kunda phui ki ga gai lu be kunda phui ki dang pe kai lu be chai ki ge zora hange pe be ne mera mena la kai be je police mera me chi dau lu je pnai jam phui ki ne ko nam lu je pnai je nim de le je sale Zai Manipur ke the Council of Higher Secondary School class kre kana go exam kai lub gu result jan nine che ke jis ro kum chang na jang kai kana ma mai ge gu result ja lia de le je ka chele Zai Manipur ke Council of Higher Secondary School class kre kana go exam kai ge 100% ge 90.09% exam chu le je ka chele Zai chau gu me Zeme me Manipur ke nang ni gu result chu na ria ngau mak ja la mei ma nang ni gu result pira hange main result.nic.in ge banai coacem.nic.in ge nang ni gu result ja pil dui le ja ka chebe rangai de le zai chang kai se ja hai ke je rak srok me exam class kre ko na gu kai ge chang kai new ja hai chum ja rex na ma dai me exam pass te de le ja sale zai chi ge class kre ko na gu hle me exam kai be plan chang kre ko chum ja hai te se ja rak te set ke le ja ka chele zai ra hang me chang kre me dai ja
hai na za yak te set mingeu le za ka chule zai chi changkre ko chum za hai te se za yak te set ket hele me class kre ko na go exam khai ge changkre ko na za hai sna za hang kai set me exam chu de le za ka chule zai ra hang me plan te za changkre me dai za hai na za yak te set mingeu class kre ko na go exam khai ge exam chu be changkre ko na za hai sruk za hang hadai sruk meru ne chu de le za sale zai chi government school banai college kne class kre ko na go exam pass te za 89.23% exam pass te le za ka chule zai private institute kne class kre ko na go exam pass te pe za 90.28% pass te le za ka chule Manipur ge hnai kom chang na jang kai kana go class kre ko na go exam kai ge exam chu mi ka sang di bji ge ne Manipur Education Minister T.S. Basanta Kumar Singh ne hai manaje tokyo sam pe gai dile zai Arunachal Pradesh ke Manipur ge nam kyangna ban tebe People Revolutionary Party of Kanglekpak Red Army mina hamnge mza Assam Rifleman banai Arunachal Pradesh Longding District go police maramena mina hamnge nam kyangna mza nimdele je sale zai People of Revolutionary Party of Kanglekpak Red Army mina hamnge nam kyangna mza nimra hange Changlang Battalion of Assam Rifleman banai district go police maramena ji kana na operation te gai dele je ka chele zai Assam Orang National Park Sonitpur District ke Radi puize phlui chimang maram ne te chalu je nam kangge to gai bebe Forest Assam go Forest Department maram ne ngau do dele je ka chele aija Sonitpur District ke Orang National Park bam begine Royal Bengal Tiger ka chebije kete re ya po be Radi je kilang be bam le je ka chele aija Royal Bengal Tiger ka chebe Radi pui do te chabrun mak je rudok ni le je ka chele je police maram je Forest Department maram ne nomsia je chite chara hange nomai be pe ki ge Kloza wang chang za piki wang chang gai ge piki bo me za mi du chi ge piki ge ga di zimna ga di za la le dele za ka chele zai Manipur Little Flower School ge nda main che ke zim nge kum chang na jang kai kana thak ma ge bomb blast te baby ge student mera Little Flower School go student mera ne protest te ka dai le za ka chele zai pni ne chi protest te ge sa za anuida ge ka re be ga za anu je timi chai za le si ke tera pe lo za ka chele za iron ne mak za anuida ge ma ki hing be ga za timi chai za anu je ching chu ra hang ge pe lo zu protest te dele Manipur Little Flower School go entrance gate banai school go building ne chi bomb blast te ge ne te Kamni bizigna Little Flower School go teacher marama za student marama ki mena penilung imak za protest de le za ka chule zai North East State Arunachal Pradesh East Siang District ke Anjanain cheuke jisro kumchang na jang kai kana mamai ge grim pu ge make diba make de le za ka chule zai chi mei ke bgene hangsa ma ka hazam dele zai gari du ka sa mei chimni dele za chele zai main road ja ai za mei nam ni bzi na gari hai so ki za stranded ti dele ta dolak ti za gari puin tai ga so kam ga di dele za chele e to ole jum jobolosti ei ma ba ga dolung ke I can mind take this na kum chang na jang kai kana damai chogo Zeme news man sa loi gai dele nang ni ne pi gai jang king gai be bizi kana hai mena je to dele